guys, Theo di sini and let's game for fun. Oke, sekarang kita akan melanjutkan game kita, Far Cry 3. Oke. Let's do this. Di manakah? Di sana teman-teman, guanya teman-teman. Cave-nya di sana, cave. Oke. Wow, dari sini aku bisa melihat dengan jelas. Violet? Apaan sih? Apa sih? Sepertinya kita terlalu keluar ya teman-teman dari daerah yang telah ditentukan untuk mencari jamur itu. Oke, baiklah. You didn't mention the cave was underwater. Wow, kita melompat Geronimo. Padahal tadi beta mau merasakan bagaimana melompat dari para layang teman-teman. Pasti menarik. Yuk kita berenang lebih cepat. Hampir saja. Ayo kita explore. This crazy doctor better know what he's doing. Dasar Dr. Enhart. Oke. Leap of faith. Oke, lompatan. Penuh kepercayaan. Oke. Kita harus berenang. Ini kita harus memanjat. Ini teman-teman. Oke. Apakah kita harus melompat lagi? Oke. Bagaimana cara naiknya teman-teman? Lewat sini kayaknya. Salah. Bukan lewat situ. Kayaknya lewat sini teman-teman. Oke. Panjat sosial, boom. Oke, lewat sini. Lewat mana lagi teman-teman? Sepertinya kita harus lewat sini teman-teman. Gas beracun. Ini teman-teman. Mungkin ini adalah efek dari jamur yang kita cari. Ayo kita sekali lagi merasakan. Sudah tidak bisa lagi teman-teman. What happened? Whoa. Studio called. I got the role. Wow. Apa yang sedang terjadi teman-teman? What about the rest of our vacation? Apa yang sementara terjadi teman-teman? Thought we could talk about this like grown-ups. Oke. We're in Bangkok together and I can't believe how beautiful you are. Ke arah mana kita teman-teman? Wow. Sepertinya arah sini. Riley is your little brother. He looks up to you. Ada rumah di depan teman-teman.
Ada rumah. Apakah ini rumah berhantu? Yes, sir, I'm busy. Apa? Dr. Earnhardt? Oh. Rumahnya bergerak sendiri, teman-teman. Wow. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Oh. Holy shit. Hello? What are you afraid of? You're a natural, John. Di mana jamurnya? Di mana jamurnya? Wah, ini apa? Ini dia jamurnya, teman-teman. There they are. Wow, 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 wow. Cuman satu loh. Perjalanan panjang jauh-jauh ke sini penuh rintangan, cuma ngambil satu jamur doang. Bravo, bravo, bravo. Luar biasa Ali. Ali luar biasa. Wow, ada meriam. Kita harus pergi kemana, teman-teman? Oh, kita harus turun. Wow. Oke. Kita kemana, teman-teman? Apa kita harus? Untung saja, untung. Oke. Kita harus segera memberikan jamur ini untuk Dr. Earnhardt. Oke. But this way. Ayo panjat sosial. Oke. Sepertinya kita berhasil, teman-teman. Wow. Kita berhasil memberikannya. Wow. Kita berhasil. Wow. Ada kontainer. Oke, $30. Akhirnya kita dapat melakukannya dengan baik, teman-teman. Oh yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh yes. I finished them off. Sepertinya dokter ini ada di dalam pengaruh halusinasi. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Oke. Ada apa ini, teman-teman? Darah. Oke. Medikit. Oke, teman-teman. Apa ini? Kita bisa beli senjata di sini, teman-teman. Uang kita masih $281, teman-teman. What's wrong? Jason, How you feeling? you got away. That's amazing. Wow, dia sudah sadar, teman-teman. He's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here.
Escaped from the convoy. Oke. Some point I passed out. Dokter yang sangat berbaik hati. Thank you, dokter. Thank you. Jason, what's wrong? Grant, Ini adalah pacar dari Daisy. I'm so saudara kita, teman-teman. Oh, Daisy, I'm so sorry. That's it? Daisy, I'm so sorry, Daisy. Are you gonna be okay? I've got to talk to the doctor about the others. You sure? Oke. Jason? Whoever did this, whoever killed Grant, You deserve to die. Oke, Daisy, aku akan membalas kematian kakakku. Aku akan membalas kematiannya. By all means. Tenang saja, Daisy. Aku akan membalas kematian kakakku. For saving her. Thank you, dokter. Three of my Dokternya friends and my sepertinya little brother are mencurigakan sih. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die. Please, dokter, biarkanlah saya membawa teman-teman saya ke sini. How can I Agnes? refuse you? Of course they can stay. Agnes, Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. sejak kapan Daisy berubah menjadi Agnes? I'll be fine. Wait here, alright? I'm gonna find the others. Wow. Misi kita sukses, teman-teman. Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. It is your victory. Is there a way I can search for them? Anything to Kita help me mendapatkan find them? satu skill point, Jason, teman-teman. the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the camp Medusa. and listen in on the signal. Medusa. What's the Bukankah Medusa? Medusa ini adalah seorang perempuan yang berambut ular? Pirates guarding it. Ya kan, di dalam mitologi Yunani itu. Train Tapi di your sini body itu adalah nama dari sebuah kapal. that the tower will bring you closer. Oke, The Medusa Call. Oke, teman-teman, kita telah menyelesaikan misi kita untuk menolong Daisy. Kita akan melanjutkan misi Medusa pada 3. Oke, teman-teman. See you.